Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala abdihi ve rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve tabi'ihim ecma'in. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadişe anabız bilen hadişe anabızın abisi Varaka ibn Nufal'ga bargaş Varaka inde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberlik ekanligini anlata hem inde şu vakittan so'ng belgili bir vaqtga vahiy inu to'xtab turadi. Bu inde aldagi shiqishimizda aytibizcha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'ngli tinchlansin uchun Alloh taolo o'zining hikmati bilan shunday boshqardi. So'ngdan ko'pda o'tmay Varaka ibn Nufal o'lib ketadi. Hamda ol aytgan bo'laydi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga: "Men yosh bo'lib, seni kishilar quva boshlaganda men eson bo'lsam edi, men senga yordam etardim" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'ajablanib so'ray, "Alla meni de xalqim quva boshlarmi?" dedi. Varaka aytadi: "Ayedi Alloh bilan ant etam, chunki de sen olib kelgan xabar bilan keluvchilarni, ya'ni payg'ambarlarni har vaqt izarlikladilar, har vaqt ularga yo'layaptilar, ham har vaqt ularni qudilar" dedi. Shu hollardan so'ng aytibizcha Varaka ibn Nufal o'lib ketadi, ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga belgili bir oralikda vahiy kelmay turadi. So'ndan Alloh Rabbimiz Mudassir surasining 1-7 oyatini indiradi. Alloh Rabbimiz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga murojaat etib aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر." Ey burkanib yotuvchi dedi. Shundaki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir vaqt borganda: "Ey Muhammad" deb anga indashalar, ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'kka qaragach Jibril farishtani ko'radi. U butun ufuqni qoplab ko'kda o'tirib turgan bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaysi yoqqa burilsa-da, Jibril alayhissalom uning qoshida paydo bo'ladi. Ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yugurib qayta, ham endi xotinna oila ahlilarini aytadi: "Dassiruni", ya'ni qoplag'iz meni dedi. Ham endi qoplanib yotgach, Alloh Rabbimiz o'sha oyatlarni indiradi: "Ey qoplanib yotuvchi, tur ham da'vat qila boshla. Rabbingni buyukla, kiyimlaringni shistar, ham har bir turli buzuqliklardan yiroqdir. Ham agarda bir izgilik ishlasang, uni orttirib olarman deb umid etma. Ham Alloh rizoligi uchun sabr etdi." Nashr 1-7 oyat Mudassir surasining bir qisqagina, lekin anda o'targa qiyin bo'lgan aybirlar yota. Qoriq hozir olimlar nishib anglatar shu oyatlarni. Bunda endi Alloh Rabbimiz murojaat etib aytdi, bitinde ey burkangan kishilarga dinni yetkirdi. Ya'ni shu oyatlarning maqsadi Alloh Rabbimizga itoat etsinlar uchun bandalar. "Va rabbaka fakabbir", Rabbingni buyukladi. Maqsadi takabbirlik qolmau. Ya'ni bunga xatli kishilar o'zlarini allakim deb soniy boshladilar. Endi darajali kishilar üstün çığa başladı, qul kishilarni qisa boshladilar, ham endi buzuqlik butun yerda qolgan, taralgan edi. Rabbimiz aytdi: "Va rabbaka fakabbir", Rabbingni buyukladi. Ya'ni bir Alloh taolagina takabbir, bir Alloh taolagina buyuk zot ekanini ko'rsatir uchun. Alloh Rabbimiz davom etib aytdi: "Va thiyabaka fatahhir", kiyimlarini shistar. Bunun maqsadi endi Alloh elchisi sallallohu alayhi vasallam tishqi ham ichki yoqdan komillikka erishsin uchun. Kishilar ondan o'rnak olsinlar uchun. "Varrujza fahjur", ham endi butun buzuqliklardan saqlandi. Bunda endi anlatib turasi yo'q. Musulmon kishi, da'vat qiluvchi kishi, dinga undovchi kishi ul o'zi misol bo'larga tegish. Butun yoqlab endi ul gunohlardan saqlanarga tegish. "Wala tamnun tastakthir", agarda izgilik ishlasang, uni senga orttirib berilar deb umidlanma degan so'z. Ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam de Alloh taolo sen o'zining tirishliklarini bir buyuk aybir etib qabul etma.
бәлки Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешәм дип эшләде. Гади әйбер эшләгән кебек, зур әйбер эшләгән кебек ди, куйма аны ди. Аллаһ ризалыгы өчен тырыш ди. Вал раббика фасбир. Аллаһ ризалыгы өчен сабыр ит. Димәк, инде эзәрлекләүләр булачак. Димәк, монда яла-ягалар булачак, сиңа каршы көрәшләр булачак, ләкин син, эй Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям, Аллаһ ризалыгы өчен сабыр ит дип Аллаһ Тәгалә шундый кыска гына аятларны, ләкин аны тормышка ашыру бик кыен иде. Кыска гына аятларны иңдерде, укырга да бик матур, сөйләргә дә бик матур, әмма аны тормышка ашыру бик авыр иде. Аллаһумма салли ала Мухаммадин ва али Мухаммад. Икенче яклап караганда, шушы аятлардан күренгәнчә, ислам дәгъваты, ислам чакыруы үз эченә берничә әйберне үз эченә ала. Иң беренчесе инде ул бер Аллаһ Тәгаләгә генә ышану. Һәрбер шундый дәгый, ягъни Аллаһ Тәгалә юлына чакыручы бәндә, ул инде иманлы булырга тиеш. Без ышанабыз ки, Аллаһ Тәгаләдән башка һичбер гыйбадәт кылырга лаеклы зат юк икәнлегенә. Икенчесе, кыямәт көненә иман. Кыямәт көненә иман инде ул шушы дөньядагы мәшәкатьләрне кичкенә генә итеп калдыра. Чөнки кыямәт көнендә күрәчәк дәһшәтле вакыйгалар, алар бик зур, бик куркыныч вакыйгалар, һәм кеше инде шуларны искә тотып, инде ул шушы дөнья мәшәкатьләренә җиңелрәк карый башлый. Җаныңны паклау өченче әйбер, бу инде чиста җаннан гына, Аллаһ ризалыгы өчен тырышкан җаннан гына үтемле сүз чыга, үтемле гамәлләр чыга. Һәм шушындый бәндәләргә кешеләргә ярәшә. Дүртенчесе билгеле инде тәвәккәл кылу. Аллаһ диненә өндәүче кеше ул тәвәккәл кылырга тиеш. Инде иң зур тәвәккәл кылучылар без беләбез, алар пәйгамбәрләр иде. Һәм бишенчесе инде бөтен уңышка ирешер өчен ул инде Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллямның рисаләсенә ышану. Шушы әйберләрне ул үз эченә ала. Алга китеп әйтәбез, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның дәгъваты ике зур этаптан тора. Беренче чор ул Мәккә чоры. Мәккә чоры тагын үзе ул өчкә бүленә. Икенче чор инде ул Мәдинә чоры. Без аны Мәдинә чорына кергәч, төптәнрәк карап китербез. Хәзергә әле Мәккә чорына тукталып китәбез. Иң беренчесе ул яшерен дәгъват. Яшерен дәгъват кылу этабы. Бу инде 3 ел дәвам итә. Пәйгамбәрлекнең беренче 3 елы ул яшерен дәгъват. Чөнки инде Мәккә ул дәгъват кылыр өчен, Аллаһ диненә өндәр өчен иң җайсыз, иң уңайсыз җир була. Чөнки бу бөтен диннәрнең инде үзәге була һәм инде монда бигрәк тә ширк, мәҗүсилек дип әйтик инде, Аллаһ Тәгаләдән башкаларга гыйбадәт кылу чәчәк аткан була. Беләбез тарихтан, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям Мәккәне яулап алган елны Кәгъбәтулла тирәли 360-тан артык пут урнаштырылган була. Һәм инде иң авыры монда була. Һәм инде бәндә иң беренче чыгып та, мин пәйгамбәр дип бөтен җиргә игълан итсә, әлбәттә ышанмаслар иде. Шуңа да Аллаһ Раббыбыз үзенең хикмәте белән Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллямга таяныч булырдай кешеләрне әзерләсен өчен нәшр рисаләсен яшерен рәвештә ирештерүне әмер итте. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям беренче 3 елда үзенең якыннарын, дусларын, туганнарын дингә өндәде. Һәм инде иң беренче ислам динен кабул итүчеләрдән, ул хатын-кызлардан Хәдишә анабыз иде. Ул бер сүзсез ышанды. Аннан соң инде бала-чагалар арасыннан Гали ибн Әби Талиб иде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның ике туган энесе. Куллардан, иреккә җибәрелгән куллардан ул Зәйд ибн Харис иде. Һәм инде ирекле ирләрдән ул Абу Бакр ас-Сиддиқ иде. Икенче көнне Абу Бакр радиллаһу анһу артыннан ук инде Абдурахман ибн Гауф кебек мәртәбәле сахабалар ислам динен кабул иттеләр. Беренче сахабалар арасында шулай Билал радиллаһу анһу исемнәрен әйтеп китерергә кирәк. Һәм инде башка, Аллаһ алардан разый булсын, башка сахабаларның да исемнәрен безгә әйтеп китергә кирәк булыр. Икенче этабы Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның дәгъватының ул инде ачык дәгъват дип атала. Аллаһумма салли ала Мухаммадин ва али Мухаммад. Аның инде озынлыгы дип әйтик инде 7 ел дәвам итә. Аллаһ Раббыбыз
аят иңдерә: "А'удhu billahi minash shaytanir rajim. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين". Allah Rabbimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kırında bilgili bir türkümünün jıyılganını görgəş, ana əmr ite. Allah-u Teala bilen birlikte biröden de soramadı. Yani Allah Teala'dan başka ilahka ümit itme. Bardik Allah Teala'dan yine sora. Sen şulay itmesen de gazaplanmışlar isimliğinden bulursan. Hem yakın tuğanlarına eriştirdi. Allah Rabbimiz şimdi bu surede, Şuara suresinde anlatıp gider. Başta Musa aleyhisselam turunda, başka peygamberler turunda söyleyip gider. Şu kıssalardan görünür ki sınavlar bulaşır. Büyük zor sınavlar bulaşır. Naşı dinge öndü sebeple. Kişiler tizgine İslam dinini kabul etmeyecekler. Her vakit ol bulgan, Musa aleyhisselam vaktinde Firavun bulgan, bu anı izlerken Banu İsrail'in ulların ötürgen hatınların indi kullukka alatırgan bulgan, başka peygamberler bilen de şuluk haller bulgan. Hem indi Allah Teala şu kıssalarını söyley, hem azaplarını söyley. Nerse bulup bitkeni. Nişik Firavun indi dengizde batıp ölgenin, başka şunday zalimlerinin yokka çıkığın, Allah Teala'nın sözü büyük bulup kalganın. Hem indi şu ayetlerini etkeş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala emir ite, özünden de yakın tuğanlarından başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Haşimilerini çakırar. Bunların Abdülmuttalib hem Abdülmannaf kabileleri. Birinci yılışka indi 45'ler, şu şimdi aksakalcıyla hem indi sözüne başlagança Ebu Lehab söyley başlayıp, Ey'nikaş de bu Ebu Lehab Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in etisinin abisi bula. O indi ete Ey'nikaş senden bizge de senden de kubrak ziyan sağlışı kişi yok de. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Sen tanışılan yoksa bizim de bütün gariplerine karşı kurashirga kuchimiz yetmez deydi. Hem indi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu yılışta bir sözde etmey, bu yılıştan şulayana taraldılar. Sonundan ko'p da o'tmay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kire şu halıkni jiya hem indi men bir Allah Teala'ga iman keltirdim, bir Allah Teala'ga tavakkal qilam, bir Allah Teala'ga ishonam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ikinci yılışqa jiya şu halıklarni ham aytar. Men bir Allah Teala'ga ishonam, bir anagına iman keltirem, bir anagına tavakkal qilam. Dürüstlükte de kuzatuv uchun jibarilgan kishi o'zining qavmini aldamas. Men sizga payg'ambar etib jibarildim de. Abu Lahab endi şu vaqtlarda ayta, sen şunun uchun bizni jidingmi, sening qo'ling bo'sh o'tsin deb, qo'llaring qurisin deb shunday Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga la'nat qilib, lekin endi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni bir aybida to'xtatib qola olmaydi. Uzoq da o'tmay payg'ambar sallallohu alayhi va sallam endi boshqa rivoyatlardan keltirilgancha Safa qalqullig'ini minib basa, ham endi bütün qabilalarni chaqira boshlaydi. Bütün qabilalardan kishilar agar da kela olmasalar o'zi uchun kishi jibaratganlar ham endi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam onlarda aydi Fatima Muhammadning qizi de, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zining qizini murojaat etib ayta, o'zingni saqla de, durustlikda qiyomat kunida men sening uchun bir nima foyda da keltira olmam de. Ham endi har bir kishiga shunday deb aytib ketdi, ham endi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam oldanroq aytganlar, aytgishchi, agarda men shu Safa qalquligi ortida sizga hujum etirga azir bo'lgan ot askari bor deb aytsam, siz ishonir edingizmi deydi. Endi butunisi endi ayye, chunki biz sendan bir vaqtda yolg'on so'z eshitmadik deb aytdilar. Ham endi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shu oldin aytib ketgan so'zlarni aytdi. Ey Fatima Muhammadning qizi, o'z-o'zingni saqla, chunki qiyomat kunida men senga foyda bera olmayman. Ey falan o'z-o'zingizni saqlag'iz, durustlikda men sizga qiyomat kunida bir nima foyda bera olmayman. Lekin meni sizning bilan tuqqanlik kishilar deylagan, ham men o'zimning ustimda bo'lgan burchlarni yerga yetkazib o'tayishakman deb payg'ambar sallallohu alayhi va sallam nashlat deb motor deb ularga murojaat etdi. Shu
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in müracaat hatinden bilgili bular. Demek, buna kadar yaşayan kabile dilenişleri, kabilenin indi mertebeli kabile olsa, onun indi üstünlük, bulgan üstünlükleri yokka çıktı. Hazır bütün Arap yarım oturavında üstünlük baridik takvalık bilen bulaşır. Yani Allah Teala'ga kimde kim takva, kimde kim anın kuşkanlarını öti, tıganlarından tıyla, ana mertebe bulaşır. Endi baylık bilen masayip yürüyüşlerinin Allah tarafında, Allah Teala karşında bir nindide dereceleri bulmayı şartlıgan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu kıskağına sözler bilen anlatıp koyar. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Bilgili indi şuşunday şakırlar, şuşunday ündevler indi buşkağına gitmey, kişiler arasında indi dolqınlanma barlıqqa kile, çünkü mına hatligine bargan tanışkına turmuş dibetliginde putlara ibadet deb yatkan tanışkına turmuş zakonsızlık, bozuqlıqlar kılığa şip koyuldu. Alarga karşı dürüsün silahışı, peygamberlik ingençlik, emin, ışanışlı bulgan kişi Muhammed ibn Abdullah ibn Abdülmuttalib karşı çıktı. Hem indi bilgili kişiler indi şunduk ana yermediler, çünkü Allah Rabbimiz ayette "Eûzu billahi mineşşeytanirracim bel yuridul insanu liyefcura amamah." Allah Teala Kıyamet suresinde şunday ayetler ayette, "Lakin de kişi alğa tabada bozuqluq qılırga tileydi." Bozuqluq qılırga tiley, lakin alarga ışanışlı bulgan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir vaqtda da günah kılmagan, bir vaqtda da bozuqluq kılmagan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem qarşı tura. Safa qalqılığında bulgan şaqırıdan soň köp vaqt ötmey, Abu Talib Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in abisi Abu Talib'ga delegatsiya kiler, hem indi alar sözünü bulay deb başlaylar. Senin tuğanının ulu bizning ilahlarni yolgan dedi. Dini bizni tanqidladi, bizni divanalıqda gaybladi. Ata babalarimizni adashgan deb atadı. Sen yaki o'zing ana to'xtat, yaki bizga bir ana de. Abu Talib indi alar bilan yumshoqqina aytib сөйләшә, ham indi alar shulay deb taralib ketadilar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bu davatining ikinci etabı, Mekke davatining ikinci etabı idi. Bu açık davat. Biz ana alga tabada qarab ketishimiz. Hem indi üçüncü etabını aytib ketirga kerak. Bu Mekke'den dış bulgan yerlerde anın indi şulay şakırı vakıtı Peygamberlikning 10. yılından alıp hicret vaktine kadar anın indi barlığı 3 yıl teşkil edi. Gumman qaraganda Mekke şırı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin davatının Mekke şırı 13 yıl, Medine şırı 10 yıl. Abu Talib'ga kelib ketgan delegatsiya ahillerin indi tağın bir eybir qatır boşu turgan bular. Şuşa yakın arada haç sezonu başlana. Hem indi Garip yarım oturavının bütün yaklarından haç kılır üçün kişiler Garip Mekke'ye jıyılacaklar. Hem indi alar korkalar, şuşa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alarga İslam dini turunda, Allah Teala'ga ışanı turunda eybirler söylemesin de. Hem indi alar türlü şaralar kullanırga tırışıp karaylar, naşı İslam davetine karşı tururga. Şuşalarına indi aytib ketik. Bir türküm Mekke aksakalları El-Walid ibn El-Mughira yurtuna jıyılalar, hem indi aytalar, şuşu eybirga karşı tururga kerak ekanligini, yani İslam davetine. Hem indi El-Walid ibn El-Mughira kişilerge aytagız de, siz narsa taqdim etasiz şuşuga karşı tururga de. Hem indi har birisi o'zining taqdimlarini kirita başlay. Ayda biz ana de kurazashi deb aytdik, ayda biz ana kahin deb aytdik, ayda biz ana sehrchi deb aytdik. Lekin endi al-Walid har bir aybirni inkor etib boradi. Yo'q deydi. Biz kahin degani endi uning o'sha trans holatida sehrni suylovchi kishi, jinlar bilan ilmda turuvchi. Biz de ko'rganimiz bor andi bandalarni, lekin Muhammad andi tug'ildi. Kişiler aytdilar, ayda biz onu jinlangan Mecnun deb aytdik deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem turunda. El-Walid aytdi, bizning jinlangan kishilarni ko'rgan bor deydi, lekin onun so'zlari de birda de nikni oshamagan deydi. Muhammadning so'zini oshamagan deydi. Ayda biz onu shoir deb aytib qarayq deb aytdilar, taqdim etdilar. El-Walid aytdi, biz de shi'riyatning de bütün
tür rифмаларны беләбез, ләкин аның сөйләгән, ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлламның сөйләгән Коръәне ди, аның һичбер әйбергә охшамаган ди. Соңыннан инде кешеләр әйтәләр, алайса үзен тәкъдим итте. Һәм инде Мудассир сүрәсендә Аллаһ Раббыбыз Әл-Валид ибн Әл-Мугираны наблай итеп тасвирлый. Аъузу биллаһи минәш-шәйтанир раҗим. Иннаху фәккәра ва қаддар, фақутила кейфа қаддар, ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ. Allah Rabbimiz Əl-Valid ibn Əl-Muğirəni tübəndəgişi tasvirli. Ol deyə buruldu xan fikirlədi deyə. Yeniden tağın bir fikirlədi. Lağnat bulsun ana, ölüm kilsin ana nişek ol fikirləgəni turunda. Yani anın yolgan fikirləri, yolgan uyları turunda deyə Allah'tar edi. Ol deyə qaradı, ol yüzün sıttı, hem de təkəbirləndi deyə. Sonundan təkəbirlənib etdi. Bu söyləgən əybir barı tek təsir etuşi sihir, bu söyləgən əybir ol barı tek kişi sözüdür deyib. İndi Allah Rabbimiz ayta, "Sa'uslihi saqar" deyib. Qiyamet günündə biz anı saqar bulğan deyib, cehennemge ırgıtırmız deyib, yüz tübən deyib. Əl-Valid ibn Əl-Muğira kişilərə şuşunday təqdim etdi, ayta biz deyib, anı şuşunday təsir etuşi, gaylədən atadan ananı, atadan onu ayratırğan deyib. Sihir deyib, süylük, sihirlənən söz deyib, süylük ham birdən bulib bu işdə deyib, Əl-Valid ibn Əl-Muğira şuşunday təqdim etdi. Ham indi bütün Qurayşlar şuşunda birdən bulurğa deyib, söz berişib şuşu məclisdən taraldılar. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Andan aytib ketirə kerak, da'vatqa qarşı turu usullары. Eng birinchisi indi kulü misqil itu, yalla yağu. Endi Qurayshlar, Quraysh qabilasi turlicha kulib qaradılar Peygamber sallallohu alayhi va sallamga. Ana aytırga kerak, yergan kishilar, ol birinchi sahabalar Ammar ibn Yasir idi, onun anisi idi. Ular endi qul darajasındagi miskin kishilar edi. Bilal radhiyallohu anhu. Bütünüsü de indi ular qul darajasındagi kishilar edi, ham indi Makka mushriklari ular martabali kishilar edi. Ham indi şuşu kişiler o'tib ketganda ular kulib qolalar edi. Şuşular meni indi Alloh taolo saylagan diye martabali kishilar edi. Lakin ular bilmay edilar. Qulning darajasi, Alloh taolo qo'shida bo'lgan darajasi ul boylik bilan, bunday dunyoviy daraja bilan belgilanmaydi. Qulning darajasi ul aning yuragida bo'lgan iymon bilan belgilanadi. Ham endi Alloh Rabbimiz Mutaffifin surasining 29-oyatlarida shunday so'zlarni aytadi. 29-oyatdan olib 33-oyatga A'udhu billahi minash shaytonir rojim. İnnellezîne ecramû kânû minellezîne âmenû yadhakûn. Türslükte deyip, bozukluk kılışı şu Mekke müşrikleri iman getirgen bendelerden deyip, külüp kalalar idi deyip. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِمْ deyip. Alar kırından ötüp gitkende birbirsinden kuzlarını kısıp kalalar idi, misqil idip. Hem indi gaylelerine qaytqanda Alar turunda naşar sözler söyleyler idi. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. Eğer de şuşu müşrikler Müslümanlarını görseler, dürüstlükte şuşu bendeler adaşkan bendeler deyip kalalar idi. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ diye Allah Teala. Lakin biz alarını, Müslümanlarını tekşirir üçün, alarını saklar üçün jibermedik bitti. Yani Allah Teala özü bile idi kimlerin adaşkan, kimlerin doğru yolda ikendir. İkinci tür, şuşu da'vatga qarşı türü, ol indi Allah Teala'nın sözlerini bozu idi. Misal üçün indi bendeler eyteler idi, şuşu müşrikler anı baratik kişigine üretedi. Misal üçün Baqara suresinin 103. ayetinde kelgancha. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kişigine üretti, hamul şuşu bulgan eybirlerini Allah Teala'dan dip söylep yürü dip eyteler idi. Üçüncü tür, ol Kur'an'ı başka tür ayetler bilen çağrıştırı.
Misal үшін фарсыларда Рөстәм һәм Искәндәр дигән кешеләр турында шундый риваятлар була, һәм инде шушының белән чагыштыралар иде. Һәм бер бәндә хәтта әйтте, миңа да шундый сүзләр иңә, миндә дә нәкъ аныкы кебек сүзләр бар дип, нәшә Рөстәм һәм Искәндәр турындагы риваятларны сөйләп йөрде. Һәм инде 4нче ысул булып, бу инде килешү төзү булып тора. Бер төркем Курайшлар, Курайш кабиләсе Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлламгә килделәр һәм әйттеләр: "Әйдәт, без сиңа, синең Раббыңа 1 ел гыйбадәт кылабыз, син безнең путларга 1 ел гыйбадәт кыласың. Һәм кайсын яхшы итеп табабыз, Алла таба шуңа гыйбадәт кыларбыз" дип. Ләкин Аллаһ Тәгалә кырт итеп кисеп куя, Кафирун сүрәсен индереп, әйт, эй Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәллям кафирләргә: "Мин сез табынган путларга табынмам, сездә мин табынган Аллаһ Тәгаләгә табынмассыз" дип шушындай аятларны индерә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям бүтән тәвәккәллеге белән, бүтән тырышлыгы белән шушы Аллаһ юлында тырышуын дәвам итә. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.